Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bizning sabaq shurutu i'rabi al-asma'i al-khamsati bil huruf. Arab tilinde bilasizlar asmaul khamsa degan bor. Asmaul khamsa degan bu ne dese, Arab tilinde определенный sözler var. Alar qaysilar dese, abuka, yani akhuka, anan fuka, hamuka, hamukanan zu malin degan. Bizde neken Arap tilinde 5 söz varken abuka, akhuka, fuka, hamukanan zu malin. Uşul 5 sözgö öz aldınça Araplar ereje koygan eken. Bulardın Европта oluşu, sözdөрдүн аяктарынын өзгөрүшү, уроф абалы, насп абалы жана жар абалдары öz алдынча болот экен. Эми ошон үчүн шарт бар экен. Мисалы жаа абука десеңиз, эмне сенин байкең келди деп айтасыз. Бирок дороба абука десеңиз, сенин атаң урду дейсиз. Эмнеге атаң уруп атат десе, роф абал ол менен болот. Бирок сиз айта турган болсоңуз, дороба абука ахака десеңиз, эмне ахака деп уже фатха кылып атасыз. Ахука эмес ахака деп. Значит, эмне сенин атаң, эмне сенин байкең урду деп. Эми караңыз, аракеттерин өзгөртүп салабыз. Дороба абака ахука дей турган болсоңуз, эмне сенин байкең сенин атаң урду деген маани чыгып калат. Көрдүңүз, ошону мен силерге жазып берейин. Мисалы караңыздар. Дороба абука, эмне абука ахаука дей турган болсоңуз, эмне сенин атаң, эмне сенин байкең урду деген. Бирок ошону эле дороба эмне дейбиз? Абака ахука дей турган болсоңуз, эмне сенин байкең сенин атаң урду деп атат. Эмнеге антип которуп атабыз десе, эмне ахука деген бул роф болуп атат, ол менен абака деген алиф менен эмне нас болуп атат. Биз айтканбыз, феилден кийин сөзсүз фаил келет деп. Фаил эмне болот? Фаил марфу болуш керек да. Мекен марфу болуш керек. Марфу роф авалы эмне бизде асмаул хамса вау менен болот экен. Эмне менен болот десе, вау менен болот экен. Эми караңыздар, ошонун бүгүнкү шуруттары бар экен. Ошондо Европта болуш үчүн бизде эмне шуруту i'раби al-asma'i al-khamsati bil huruf дейт. Шарттар бар экен. Шурутун аамматун дейт. Аамматун деген жалпылай шарттар. Эмне шурутун аамматун деген жалпылай шарттар бар экен. Бизде канча шарт бар экен? Бизде 4 шарт бар экен. Биринчисин ала турган болсок, an takuna mufradatan. Эмне ошол 5 сөз жекелик түрдө келиш керек экен. Мисалы жаа абавани абаун деп айта турган болсоңуз, бул жерде эмне жам болуп келип атат, же экилик түр болуп келип атат. Значит, абавани абаун деген сөздөр асмаул хамсага кирбей калды. Эмнеге десе, булар шарт табылбай калды. Экинчиси эмне деп атат? An takuna mukabbaratan. Bizde emne fuailun деген форма бар, сыйга бар. Эгер ошол формага түшө турган болсо, анда ал эмне асмаул хамса болбой калат экен. Ахи, ах десеңиз, эмне байке деген. Бирок ухайюн, фаилун формасына түшүп кете турган болсо, анда ал эмне дейбиз? Ал болбой калат. Ухайю деген бул кичинекей байке. Убайю десең кичинекей ата деген. Фаил деген не кичкертүү сыйгасы деп коет. Ухайю зайдин десе, зайдтын эмне кичине укасы деп которсоңуз болот бул жерде. Эмнекен караңыздар, ошондо бул жерде ухайюн фаилун формасында келгендиги үчүн бул шарттары табылбай калат да, асмаул хамсага кирбей калат экен. Кийинкиси антакуна мудафатан дейт. Сөзсүз түрдө эмне мудаф болуп келиш керек экен. Мудаф болуп келбей турган болсо, анда ал асмаул хамсанын европ менен европтолунбайт. Мисалы захаба ахун көрдүңүз, бул жерде эмне болуп атат? Домма ачык келип атат. Эмнеге десе, могул сөз ах деген сөз эмне сулка идофа кылынган жок. Бул фейл, бул фаил, бул жар мажрур муталлик захабага болуп калат. Эми төртүнчүсү эмне? Мудаф болуш керек экен, бирок an la tudafa ila ya'il mutakallim. Bizde Arap dilinde ya'il mutakallim деген бар. Ya'il mutakallim деген biz misалы ana dey turgan bolsanız men деген. Hem ошону biz
Menin bir talip degan so'zga qo'shib qo'ysangiz tolibi bo'lib ketadi. Menin emne studentim. Bo'lsa ab desangiz ata degan. Biroq mening atam deb turgan bo'lsangiz abi deb emne yani qo'shib qo'yasiz. Hem o'shal ya'il mutakallimga idofa tandiq qila turgan bo'lsangiz, anda al emne shartlarni tavlay qiladi ekanda, al asmaul xamsani irob menen irob tolbay qiladi ekan. Emne asmaul xamsani ko'rdingizda irob tolmen irob tolbay qiladi ekan. Bu fe'l, bu fa'il وعلامة رفعه bu yerda emne muqaddar bo'ladi. İştigal mahal bi harakatil munasabati deb aytiladi bu yer. O'shanda emne ya'il mutakallimga idofa qilinmoq kerak ekan. Shu 4 shart tavilgan bu ushul 4 shart so'zsiz turda tavilish kerak. Agar asmaul xamsani irob menen irobda desangiz, misoli bizda emne bor? Jaa abuka deb turgan bo'lsangiz, emne jaa emne abuka. Jaa abuka dedingiz, abuka. Ko'rdingizmi? Bu yerda mufrad bo'layotadi. Anan keyin emne ya'il mutakallimga idofa qilingan yo'q. Buni mukabbar bo'lgan, to'ys neme musag'ar bo'lgan yo'q. Fu'ilun formasida bo'lgan yo'q. Ko'ryapsiz, anan jam bo'lgan yo'q. Значит, bu asmaul xamsani yurib menen yurib to'linadi deb tushunaverasizlar. Keyingisi shurutun xossa degan emne jekecha har bir so'zga o'z oldincha emne shartlar bor ekan. Bular shurutu xos deb qo'yadi. Shurut xossa degan bizda emne fu jana zu so'zini g'ana tegishli ekan. Birinchisi o'shol zu fu degan so'z, fu famun degan o'z degan. Biroq o'shol fu desa senin o'zing degan. Senin emne fu dedi. Hem o'sho antakuna fu o'shol fu degan so'z deydi biduni mim. O'shol mimsiz kelish kerak ekan. Emnesiz kelish kerak ekan desa mimsiz kelish kerak ekan. Misoli hada famu zaydin bul zaydning o'zi desangiz fam degan so'z ko'rdingizmi? Va mim qo'shilyapti. Значит, bu asmaul xamsani irob tolish meni irob tolbaydi. Hada famu zaydin deysiz. Biroq Yurobdayım desangiz, anda meqlas hada fu zaydin deb aytasiz. Bu ne zaydning o'zi desangiz, shunda bu asmaul xamsani irob tolish menen irob toladi. Hem ikkinchisi antakuna zu deydi bi ma'na sahib. Bizda arab tilida zu degan ma'ni var. Zu degan misol zu malin desangiz, zaydun zu malin desangiz, al zayd aqchaning nesi, anda aqcha var degan. Zaydun zu adabin desangiz, zaydda adab var, al adabning esi degan qo'tiriladi. Hem o'shol zu kede boshqa ma'nilarda olib qolishi mumkin ekan. Hem o'shol zu bir g'ana o'shol sohib ma'nisida bo'la turgan bo'lsa, anda g'ana nima qiladi ekan biz? Anda g'ana o'shol uchurda nima asmaul xamsani irob tolish meni irob bo'ladi ekan. Misoli jaa zu najaha ko'rdingizmi? Bu yerda zu degan allazi ma'nisida kelyapti. Jaa zu najaha deb turgan bo'lsangiz, bayağı jengen emne kişi keldi deb qo'tirilasiz bu yerdachi. Hem qarangizlar, va an tudafa ila ismin jinsin zohirin deydi. Bizda arab tilinde ismi jinsin zohir degan var. Misoli mal degan, adab degan, adabchi bo'lsa ilm. O'shonday so'zlarga idofa qilinishi kerak. Boshqa so'zlarga idofa qilina turgan bo'lsa, anda al fu emnekan asmaul xamsani irob tolish meni irob tolbay qiladi ekan deb aytadi. Misoli zuhu ko'rdingizmi? Bu yerda domirga olib o'tadi. Zu Muhammadin degan bu ochiq emne so'zga idofa qilinadi. Anda emne asmaul xamsani irob tolish bilan irob tolinmaydi ekan. Hem bugungi saboqda tushunishingiz kerak. Arablarda asmaul xamsa degan bor ekan, 5 so'z bor ekan. O'shol 5 so'zning shartlari bor ekan, o'shalar jadda olasizlar. Hem o'shol 5 so'z emne o'z oldincha irob tolinadi ekan. Rafa'li vav bo'ladi ekan. Misoli jaa abuka deb turgan bo'lsangiz, nasba bal fatha bilan bo'ladi ekan. To'ys alif bilan bo'ladi ekan. Misoli ra'aytu abaka deb anan jara bal yam bilan bo'ladi ekan. Misoli marartu bi abika deb aytadi ekan sizlar. Shurutu i'rob al-asma' al-khamsa bil huruf. Shuni menen bittu. Allohu a'lamu bis-savab.